Agezweho muri iki gitondo ni uko perezida w'ubumwe za Amerika bwana Joe Biden atangaza ko bakoze operasiyo y'agatangaza yabashije guhitana uwari umuyobozi wa Al-Qaeda bwana Ayman Zawahiri wari warabazengeye benshi mu baturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo yishwe ku cyumweru ubwo yagabwagaho igitero hakoreshejwe drone cyagabwe mu nzu yaraherereyemo mu murwa mukuru wa Afghanistan i Kabul. Bikaba byatangajwe ko ibi byakozwe n'ubutasi bwa Amerika buzwi nka CIA ndetse bikabasha guhitana uyu mugabo hakoreshejwe izi ndege ziyoborwa ku ntego zikabasha kubajugunya ibisasu biturikana uwo bagambiriye gusa ndetse n'abandi bantu bari hafi ye. Joe Biden kandi avuga ko ari Zawahiri yari yarateguye ibitero bikomeye ku baturage ba Amerika ndetse no ku nyungu zayo hirya no hino. Byatangajwe ko kandi nubwo bwose Zawahiri yari kumwe n'abo mu muryango we, iki gitero cyabashije kumuhitana wenyine, abo mu muryango we bose bakaba barokotse. Bwana Joe Biden yatangaje ko hari hashize igihe kirekire bategura iki gitero bakagitegura mu ibanga, ariko akaba ari watanze uburenganzira bwa nyuma bwo kugikora kandi kigakorwa nta basivile kibashije guhitana, kikagenda neza kikagera ku ntego aho bakoresheje ibisasu bitwawe na drone bikayorwa ku ntego aho byajugunywe kuri iyi nzu ari Zawahiri yari yaherereyemo. Ayman al-Zawahiri apfuye afite imyaka 71, yasimbuye Osama bin Laden kuri uyu mwanya wo kuyobora Al-Qaeda ubwo Osama bin Laden yamarwaga kwicwa n'ingabo zidasanzwe za Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yaraherereye mu nzu iwe. Nyuma yo gusimbura Osama bin Laden kuri uyu mwanya wo kuyobora Al-Qaeda, al-Zawahiri yakomeje gukora ibitero by'iterabwoba, akora ibikorwa byinshi byabashije guhamura ndetse bikibasira umutekano wayo n'inyungu zayo hirya no hino. Biden yagize ati, aho waba uri hose, uko byagenda kose n'igihe byadutwara byose, niba uteje umutekano muke ku baturage ba Amerika ndetse no ku nyungu z'igihugu cyacu, tugomba kuguhiga aho uri hose tugagukurayo kandi tuzaguhitana uko byagenda kose. Yasaga n'uburira abandi bayobozi b'imitwe yitwara kiyisilamu ndetse ikagaba inagaba ibitero by'ubutarwandwa kugira ngo ababurire aho baba bari hose mu gihe bashize umutekano wa Amerika mu kaga ko ashobora kubakurayo, kandi igisirikare cya Amerika kikaba gikomeye ku buryo gishobora kugaba ibitero aho kifuje hose. Bwana Joe Biden yatangaje ko kandi Ayman Zawahiri yateguye igitero cyagabwe ku bwato bwa gisirikare mu mwaka wa 2000 kikaza guhitana abantu babukoragamo bagera kuri 17, ubwo ni ukuvuga abasirikare bakoraga muri ubwo bwato. Iki gitero kikaba cyarabereye i Aden muri Yemen. Ubwato bukaba bwaritwaga USS Cole. Iki gitero kikaba cyarababaje Amerika ndetse n'inshuti zayo kubera ko cyakozwe mu buryo bw'ubutagondwa ndetse no mu buryo bw'ubwihebe, kandi kabikekwa ko Ayman al-Zawahiri ari we wari ukiri inyuma kandi akaba ari n'umucurabwenge wacyo. Umuvugizi wa leta y'Isilamu y'Abatalibani akaba ari nayo iyoboye iki gihugu cya Afghanistan yatangaje ko iki ari kimwaro kuri Amerika, aho yabashije kuvogera no kwica amategeko mpuzamahanga ibikoresheje kandi yitwaje ko ari igihugu gikomeye cyane, ikabasha kuvugira ubusugire bw'igihugu cya Afghanistan ikanajya no kuhicura umuntu. Mu masezerano yabaye hagati y'Abatalibani ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabaye ubwo Abatalibani bafataga ubutegetsi, yavugaga ko batagomba gushigikira Al-Qaeda uko byagenda kose, kandi ko mu butaka igihugu cy'Abatalibani, leta y'Abatalibani iyobora, Al-Qaeda itagomba kuhabarizwa. Ayman al-Zawahiri akomoka mu gihugu cya Misiri, yahoze ari umuganga w'amaso, akaba yarabaye hafi cyane aho Osama bin Laden, ndetse bikaba binavugwa ko ari nawe wabasha gutegura ibitero byagabwe kuri Amerika bigahitana benshi, bikanasenya umuturirwa wa World Trade Center. Iki gitero kikaba cyaragabwe kuri Amerika mu kwezi kwa 9 tariki ya 11 muri 2001. Abanyamerika bakaba bararwaye inzika ndetse ikaba byanatangajwe ko cyakozwe mu rwego rwo kwihorera no gushakira ubutabera Abanyamerika bahitanywe n'iki gitero cyagabwe kuri Amerika. al-Zawahiri aza mu b'imbere mu bateguye umugambi wo guhitana no kugaba iki gitero hakoreshejwe indege zagabye ibi bitero kuri World Trade Center ndetse no kuri Pentagon, aho Abanyamerika benshi babashije kukigwamo ndetse kibasha no gukomeretsa benshi. Amerika ikaba icyo gihe yari mu cyunamo gikomeye kubera ubu bwicanyi n'iki gitero cyahagabwe ku butaka bwayo mu buryo budasanzwe
aho byatangajwe ko habaye uburangare, uburyo indege zishobora kugenda zigashimuta